Karbi Anglong Autonomous Council Department of School Education pen HS Tipasa tuma phan skuti kiron pon. Hai kuni ni phai thongke barni anarlo provide training pen Dipu Government College Rangsina Auditorium Horalong KAC Department of School Education pen HS final mate ingdeng training ki pasa tuma phan Pragyan Bharati scheme pen Dr. Bhanikanta Kakati Nutrition Award amen pen skuti lapen certificate ron ponlo. Labangso skuti ke joy penjong se chipalong do ningtung pulote HS final years exam along arluso tumabang troke percent pen abad la pen pinso tumabang troke ra 4% pen abad chipalong do nangji pusi arondo. News Take Report Time News Tipu. To tell result mains exam result pass this year 64 for only Karbi 186 to tell numbers 186 numbers है हमारा mains exam to pass हुए से और Karbi के 54 students और Karbi मिला करो APC result pass करेंगे इधर वाइवा दिया से गुटे लागे लागे एजुकेशन सिस्टम तो आकाली আছে আমি কার্বিআংলং অটোনমাস কাউন্সিলৰ তৰফৰ পৰা ইয়া ফ্ৰী কোচিং দিয়া হৈছে ইউপিএসসি আৰু এপিএসসি ফ্ৰী কোচিং দিয়া হৈছে গতিকে এইটো ফাংচনতে মই এটা মানে এনাউন্স কৰিব বিচাৰিম যে যিবিলাকে ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ কৰিব বা ডক্টৰ কৰিব বিচাৰে আমি ইউপিএসসি আৰু এপিএসসি যিবিলাক যদি দিব বিচাৰে তেওঁলোকৰ আইএস আইপিএস পাছ কৰিব কাৰণে বিচাৰে কোনোবাই এসিএস এপিএস বা কোনোবা সবৰেনৰ অফ টেক্স সবৰেনৰ অফ এক্সাইজ এইবিলাক যদি পাছ কৰিব বিচাৰে আমি ফ্ৰী কোচিং কাৰ্যক্ৰম অটোনমাস কাউন্সিলৰ পৰা দিয়া হৈছে Meritorious Award, a significant component of the Pragyan Bharati Scheme 2023, an initiative by Government of Assam. Karbi Anglong lasu pachar lihana aprang bon momlo monsam ke dua jok pen mitri ka percentage pen chenglok non lahai 12 ke pas division percentage tame nang bat momlo tuning asengka na bangke West Karbi Anglong pangrumpiat pen haro tira hokera isiga ta phaike Pining bangke paro pora strok anang liar 60% lapen 70% kelong a student dom phan aloso tumhan ke 60% lapen ke pinso tumas charlie tumhan man ke la ke 75% lasi lapang rumpen ken bang paro pora bang strok a phai bang Karbi Anglong la pen West Anglong pangumpet pen long demo la pen ke alang itu umpan ni lipang dak kon lo non skuti ke long tot kali alang tumyong si pene Dr. Charlie gi long te Karbi Anglong Autonomous Council pen free coaching ake joy pen entrance exam ke undun pen Dr. ka Charlie jai apar sai kapilong je phan Karbi Anglong Autonomous Council pen morning bangke free coaching pi Kini bangke mane jong si UPSC exam pidunte Karbi Anglong Autonomous Council ban sile tum tuning pensi free coaching pilo pining ben bangke West Karbi Anglong ta pilo dong kamalong la si mane jong si UPSC pidun pen mains exam undun pulong te la tum hange Karbi Anglong Autonomous Council pen la kep pidun la pen jong si ako waiwa undun det pen pulong te ala so bangke Karbi Anglong Autonomous Council pen la kopi bangro pet pen la krip hoke UPSC की नोटुम फार्माने के IPS ऑफिसर मान पो इंडियन सिविल पुलिस मान पो माने के इंडियन फॉरेस्ट सर्विस मान पो माने के इंडियन फॉरेन सर्विस मान पो माने के इंडियन रेवेन्यू सर्विस मान पो ला UPSC की नोटुम फान के लाक्रे पोको बिदुम पोको सी नि टांग डाक पो लासी Karbi Anglong इसी इनिंगरोंग बांके डाक लो कचार लिया फाया बांग किमिसन apai bang nang bat bom lo lasi monsam ke dua joy ne lo kacing thura sayang deng tala som chun bom lo metric automena tunta chini lo Guwahati bang ke 74%
itu mangke 75% itu mangenang bat Guwahati Kamrup pen dal tung Fitri ka result mi cholo is kar lan cholo